basina ai chanu pa iroi ba heite ba ko do life jacket lit la shoe ai dum ki baduni na ko ado somehow koi keno jau mapan jau re kashum fazana dum la e wadi ware ko mane but still it's a good experience but next time the in case any to batar su windy ni mitati to right ko windy is not a good day hai tare ko hello mayam kamai to nari mayam khoi se je mapan chali ko ai se garage se le chat ke to wi ni ado rari khara jenge koi sanagi ko because garage sale da lari ke ka se dum hong na phang ba do aduna mayam da su share to ning ba do mayam dum yeng bin si ko mayam koi chat to se moi se na dum direction pi na tham mi ko yard sale gi moi address so bigani duga moi directions dum utkani ba ko aduduna dum koi na garage sale chat ba yard sale chat ba sem line address phangi ba location duga moi dum direction utlaga dum address thamam gani marak ta ko aduduna thi bidi wa de dum mayam so dum share to ning gana ina dum kana video se nam bani mayam se tu direction ka mo lai re ko right side to turn to ro haina se kitang straight tum chatlaga ka mo oh samdas lai re left to turn to ro haina direction mayam sige sikka moi firon ga su mayam joli ko ani lak pasti firon ke ka loba lak pare dum larik mata chawa phangadi adu loge adugi mathakta ani su mayam dum share tawning bada ko garage sale yard sale se kamaina siga tawna bado ani am satina share tawning bada aduna su nambani dum mayam dum jeng binasi ko okay hai puzzles me am yole rupa ani da may jum this is your eco ado ai sai sale chatring ai da chak thongam maga chatpani ba ko ngatang chatlu ge na haji chak cha ba su kitang mayam da share tawrakke yamna di pura full mukbang di oira roi just kitang khak share tawrakke hengbina si mayam ngasi ge gi mathel ko alu kangmet ngari yauda bida siga toning khok jawre pudina yawre yenam kot na ba e khajing kitang thong boy ngau boy ni gedi motor tang hai ma thonge ge asisina khamen cabbage adugedi alu mula to raga ilishagi makhajai makko ke kapun ngau bani ko motor tra khapaga machu se murainer se khamen ga dugedi na cabbage to su kana purple machu ki cabbage to adu ina hapa duduna machu se kitang hena murainer re ready chak leire and papar amaga mayam jing binasi papar na han hore kuira matung motor tanghai jabani ko motor tanghai ja hota chaning poko aduna motor tanghai na ngasi thonge hawe nungti gidi ami pise utonga hapaga me paringa sidi morokanji toraga me putu chaning modo uguna thau ahingba mustard oil khara so hape duna manam su zeng law godo how represent pudina sorry toningo kyu yumgi or represent how chan pa di sisu cha roi adu dina ma ki khajing to bi bani kitang ka
हिंजांग से येनम ने सोक तो बनी तो ना हावरे पिजना सिना इलिशा मकोक मखजाइगा ngauba hawre putana खाजिंग थोंग से नदी ग्रेवी हापते को अने हमारे हवाई पीजेगे हवाई से तो पीरग खाजिंग से मपान चाना है खाजिंग थोंग से फजन ग्रेवी हापदी मासे खाजिंग से चानी हवाई चारोको हवाई चाबद तुम खर झमेला तौबदो इसलिए ग्रेवी हापतब हवाई से पीजनिंगदना हावरे मैम खातिंग थुंगसिसु दो मैम वीडियो से चाबगी से मता से लोशन लगे कोन मु कम थंगनरसी मैम कोई बोटिंग की तो बगिला इनी सना गई नुपागा तो कनी आई से तो सिरा तो रशिरा खंगदे मोइदि तुम लाकपनी को बोटिंग तो वसे सिगा बोटिंग से कई हाय अखोय सिगगी सु रेंट सु लोबो याय नत्रगना इसागी सु पुरक पजाई को अखोय इसागी पुरई अदना अखोय इसागी तो दम तौगनी
disassemble tau ipo chasing ai na pasu disassemble tau ri ai ding atang walk check sisi kami myam su fishing tau wi ko koi chup do sisi ka koi chup pi myam da tum share tau rake weather di yam na nungai ko mayam khoi yum chatlani hajik voting su tawre ko do I honestly khalure ke punshi ke mu bau tawro ete na because am sa tina windy we bado ko do ke di ai ke sanaga se synchronize oi de bado ai di bau taw di sanadi mayam rak tawre but very lucky sana am sa tina confident ni ko sana nai mama from the left to mama right to na man on the guide to bi daga ngai ai kam ki because nung system sa tina kan ba ko adu nei khali khoi ko help ko ma thu ta ra dry na ke di plus amhina ki basina ai chanu pa iroi ba heite ba ko do like jacket lit la shoe ai dum ki ba duni na ko ado somehow koi keno jau mapan jau re kashum kai kashum phazana dum la e wa di wa re ko mane khud chok thei ko hon ba do but like ki aham bani but ai ha na budi delhi leading at the river rafting ga ti chatlu re ko rishikesh ta but dumaina ki gi de jitna nga si ki ko probably ichanu pa su jau ba gi ni ko ma su iro ba su hei ta bani na mo su ki ba hen ba do ko ado but still it's a good experience but next time the in case any tau bata su windy ni mitati to right ko windy is not a good day hai tare ko boating to bagi ado mayam haji jum chetlani ado makata na yeng view phangna si ko mayam ai jum su yaure ko fresh oire ado ke di chak su thakat la me ko ngahak le ra ka charani kai hinjang budi thong dre ngasai gi baro gi hinjang punamak lei bani na ado haraga mayam ai se tum lambi da halak pada ko khalamini ai se le shari ngai yam na satina adum keno adventurous oi jerak pani haba ko river rafting tawdana adugagi di atai shoti mam adventurous thabak tawrami ko delhi leading ai da ko adai di haji ingang lei gi badagi ko adum isa se confident mangak pa hai gadra adum kirak pada ko adum ai isa gi dam khalu de ko adum isa gi khan ma mang shokadra mangonda ken kishum phattabo oi gadra khot gadra haina adum khangde even ngasai voting to bodu am ki baduni da do life jacket ha pasu ai ngang iroi pasu haita banina tum isada akoi nom mak ka ai ngang ga inu pagana voting to bodadi chauna tawi ba ko pura lake tuma tawi do gidi ai ga mak ngasi to bodadi ai ki su ki ba di mathakta windy su yam oi ba do aduna yam su tawdre but still fun di oire e aduna mayam da share tawning dana adum utlak pani and mayam nga sai garasel chatlu badasu garasel lagi like ani khaglawre iko ingangi and mangonda phone tawraga hangmani like pambra haina adu aina like singdigi maming do hangbada ko adu mak adu tu paninge na haiba adu duna like ani khaglawre I normally khoi garasel lagi poche atai tisum low de ko chat jamna chatte keno lari gumba gi low bagi de because market gi leibadi suppose direct lupatara pi resu garasel kai ka da makhai na lupana phangi ba ko aduna missing panable oraga dum jon thokpado ko aduduna daina dum lowri rai ki di but ke ha mi ne use to pochei phiron tiron adudi lowde ko adudi pamde daina lowbudu di ado haraga mayam this aina dum garasel sigisiga comment to with share tawning dana dum video so nambani ko but last week akoina Wisconsin chat po week to gadi akoi gi neighborhood ki su garasel tawhi adedi akoi mana ki neighborhood ki su garasel tawhi ko ab neighborhood ki garasel se adum kai hai jum anam mana dum garasel tawgali ba ko jum anam ba haidi punamak pudi natte and aduduna nungai badi heli ko thibado mayam neighborhood to ka mayam jum sale to banina moina pochei jon banina du ko duga pot lei bana nungai ko in case ina pot hininga su neighborhood ama da jum ama khak jumani khak to bududi adudi ko chet padu wai dana and normally gara sale siga payments ana mana cash na oi ko cash payment oi and aduni mayam da istum share to ning boda aduduna utlak pani and mayam video se nungai radi like share subscribe to biramu comment so hai biramu mayam nungai te do
and aigi anova viewers oiba tardi kamu hanjana haijare subscribe tawbiramu and aigi hanagi viewers mayam busu thank you so much aibu support tawibagi damakta and mathangi video damu phagnarasi bye everyone nungai na layuko